kublai pi baro perlok hakane video menta ngarban EP sandli ki 5G smartphone kiba don haka budget haka dor ka batat rengkat bat ka bateri ka ba kham he power bat ka display ka kamera ka processor bat ka dor jongki baro ngan pan EP bat ngan pan snap EP hakane ka video senga ba pe hado bandakut kana ka video la de pi perkhat ban thit yagi smartphone 5G haka dor ka batat na skip kana video mo tele piko apan order ya kini ki phone ru le description klik ha ka link jong kini ki phone phila aban jit na pedeng kini ki phone kanu ko phi itnan ka phi sngotnan man thit sa klik ha link sa order kain dumenta kumta sayangin sedang kana video ngin sedang number 5 number san daga phone Tecno Pop 9 5G hakne ka phone pinyo 1000 mAh ka battery bat kane slim bha lalpi pendon kam ya kaman la ka sngiru bat ka display ru pinyo hakne ka phone 0.0 inci bat ka camera pat pinyo 48 megapixel pila aban le selfie bat video call bat u processor pat pinyo Megha-Tech Dimensity hadu 1000 lais pa 5G kador kesedang kumban reuja praspa andre kala ban kala kat kum ka offer kum tawan saka number sau kapun Redmi A4 5G hakane kapun pinyo sana jar chis pan reu mAh battery kabalong bha na benta ka jing i pendon kam man kasni bat ka display pat pinyo 0.0 inci leading ekran shpang ka kamera pat pinyo 10 megapixel rear camera bat u processor pat pinyo u Snapdragon 4S Gen 2 5G processor kador kalong kumban neo jar sanspa tengka bat kala ban q kan syong ha ki offer ke number ke belai pat kedai ke phone POCO C75 5G hakne ke phone ro pinyo sana jar chis pan review ms ke battery bat ke display pat pinyo 0.0 inci bat ke kamera pat 10 megapixel AI rear camera pinyo ha gane ka phone bat laning ekran shpang ka processor pinyo processor Snapdragon 4S Gen 2 5G processor hi bat ka dor pat kalong kumban reujar arspa kat kum ka offer kan show ka nomor ka bar pat ka de ka phone Vivo T3 Lite 5G hakane ka phone pinyo 1000 mAh ka battery bat ka display pat pinyo 6.56 inci ka display bat lengkiran shpang ka kamera pat 10 megapixel ka rear camera bat 2 megapixel secondary camera kat ba ka front camera kalong 8 megapixel bat ka processor pat kadai Megha-Tech Dimensity 6300 5G processor bat ka dor pat kan sedang nadu ka HAJAR sanspa TYNGKA bat ka bashi number pat kadai ka phone Moto G45 5G hakane ka phone pinyo 1000 mAh ka battery bat ka display pat 0.1 inci plus SD bat ka kamera pat 10 megapixel ka main camera bat ka 2 megapixel secondary camera kat ba ka front camera kalong kan 2 megapixel bat la ning kira shpang processor pat udai Snapdragon 6S Gen 3 5G ka ba high performance ka ba pha hakane ka price range ka dor kalong kumba khat VSR kumta kalong khampalat ya ka budget 10,000 kumta perlok bai kine ki long ki santali ki budget 5G smartphone lad pikwa ka battery ka ba he performance ka ba bha but 5G phila ban jit phila ban thit kat kum ka budget jongphi le description klik ha link sa order kaina du menta berkan mau kador kala ban kala kat kum ka sale bat ka variant